大家平安，了解拜tu suka jam-jaman nama kajinana sudivat. Saka tu suka jam-jaman na urita sopui na kai na sama si mazai tua Timothy a Tiagril. Imazai tua rusa suratan imazai tua rusa puru akaya, baju rusa puru kato una makaya. 提摩太后书2章20节到26节。爱主啊，一段kuda-kuda la kina semkelan. Izwa liya wa tuli vuli-vulican. Inika amina agi akina senseng. Izwa uta a kasyu a ipu akina senseng. Au azwa zuma na masam pazangal. Azwa zuma inika na masam pazangal. Pai nukatima no kisah sajanga tua namaya tutsua pasari sariu. Sa kicingki yanga ki kaki rangzan nanga saka namasam pazangara tuli burican ma marai ayat tua timadu na kipagau-gau wanga tua marai au sinam pazangara nga tua marai sa kipusensengan nga tua nangwangwa au maya paswara tua salingan tua maatsuvu-tsuvung. Kisah selangu tua maraka nama cingki ya varunga cau-cau. A ki au tua pusaradan tua marai sasu kisah mula ta nangwa ta saruan ta kilibak katua sulibatan. Kita sadai azwa nguru-nguru a masa sukai-kai anika no patarban. Kemelangsung tua aichua kisukai-kayan. Mavana a katagil no rivu-rivuan. A sa sekaulan no marai na kuya a kikarivuan. Uji kana surapelu sakamaya tua timai manga. Sasu kisamula sasu ki adil a temuru tua nangwangwa. Kana surapelu sasu turui na marka na kisang ala dan nusun. Ki paremeka pakiumalen nua semasa barong ne maju. Sa kelan anga tua kauridana turu. No mai tutsu umali ya cimpelu anga yamadu ni satan. Sa safutai a pakiparai yamadu. Ki parameka patskut yamadu sa kavirat a kemasi tua ringai ni satan. Acu kai matsemas sinibici timazai tua提摩太后书2章20节到26节。每一个大屋子里都有许多器皿，不仅有金器、银器，也有木器、瓦器，有的用在特别的场合，有的用在普通的场合。人如果自己脱离一切邪恶的事，就能够被主所器重，因为他已献给主，为主所重用，来做各样善事。你不要像少年人意气用事，要跟那些心地纯洁、祈求主帮助人，一同追求正义、信心、爱心与和平。要弃绝那种愚拙无知的辩论。你知道这种辩论往往会引起争吵。主的仆人不可争吵，他应该和气待人，殷勤善导，处处忍耐，用温柔规劝敌对的人。也许上帝会给他们悔改的机会，使他们认识真理。这样，虽然他们被魔鬼抓去，被迫顺服了他，
他们也会醒悟，从他的网罗中挣脱出来。爱求开暖之嘛，新维奇给嘛这一段提摩太后书的第2章20节到26节。Saka tu cua ka zaman na sini putarwan dan din 贵重的器皿，贵重的器皿。我们要成为服侍上帝的贵重器皿，当然可善用上帝赏赐的恩赐与能力，但更重要的是，我们要自己做各样的善事，所行的一切要符合公平与正义，要信靠上帝，要对人有爱心，带给人和平。只要我们愿意这样做，即使没有人所称羡的特别恩赐与能力，还是能成为上帝所喜爱、重用的器皿。就如美好的器皿可以改变周遭的氛围，我们也能成为上帝的贵重器皿，因着做各样的善事，改变家庭、教会、社会的氛围。sini po piso le tamitin to sa kadyaman-yaman sa latinana pulingalingao latinana kemelam 不一定有特别的恩赐跟能力，我们还是可以成为上帝所喜爱、所重用的器皿。只要我们能够自洁，只要我们能够符合公平与正义，然后我们信靠上帝，要对人有爱心，带给人和平。Sinaya tanutin na mapolat latinana tapi ni warung saja kemelang kiuman saja kiparain tua mana pada dekat tenua cema saya kena pasamarau imazai tuai chua 贵重的器皿。Sakatu choka jaman-jaman na sini pamo想tanutin， 我愿成为怎样的器皿，被上帝使用。我有追求公平正义，信靠上帝，对人有爱，带给人和平吗？醒来呀，讲的来听那，kinum tu choka jaman-jaman asini pawai讲的那默想，saka kai nuli。主啊，我愿成为你所重用的器皿，让我在各样善事上尽忠，成为能改变家庭、教会、社会氛围的器皿。奉主名求，阿门。Mali tu soka jaman-jaman lama katina kisah selan tu soka jaman-jaman na semupu kituru toa kainua cemas saka mali latina na suliva tu soka kini adavan lamun na pinapusulivatan noa cemas amapolat tu soka demandanda toa ichua kainua cemas ayakana pasamarau 大家平安。